Znači, mene tak kičma boli da je to prestrašno. Od čega pak tebe pa kičma boli? Pa preselil sam se ja u Zagreb, ne? Pred 2 mjeseca. I dobil sam staroga njihovoga madraca. Dobro, i kaj si ne kupiš drugoga, ne razum, uopće ne znam čemu je problem. Pa gdje pa da vzemam pijenac, pa vidiš ti koliko to košta? Delaš, dobiš plaću svaki mjesec. Malo me šminke bi si kupovati i tvoji vizažisti i te tvoji make-upi i tiktoki pa bi imeo peneze, ne? Je, ne ide to sam tak danas. Danas to tak ne ide. Znači, daj ovako, prosim te lepo, hodi u Google i napiši si medicohome.hr i pogledni si madrace kakše imaju. Isto sad ti kako tu madraci. Pa ne su ni cene tako loše. Pa naravno da su ne loše. Znači, to ti je prvo hrvatska proizvodnja, a kao drugo imaš sve kaj god hoćeš. Prosim te lepo, naruči si madraca. Ja nikaj šefe, ja bom si to naručil. I kad uopće to dojde? Da, dojde. Daj ti bom ja nazva i bom ti reši kad ti zutra dojde. Ti je to neprekesno kad ti zutra dojde. Ak ne moći danas, može i sutra. Evo ja budem si već tu naručio. Vi samo to zovite i nek meni to stigne na adresu. Halo? Dobar dan, Medico Home? Bog, Tomica je tu. No sve v redu. Čujte, imam tu jednog prijatelja, trebalo bi mu dopelati madraca. Urgentno, fez ga kičma boli, da bi to mogla biti dostava zutra. Dajte, prosim vas, nekak probajte čim prije, fez ga kičma boli. Može. Ma može, hvala vam lepa. Ja vama šaljem pusu. Ajde, hvala Bog. Madrac ti bo došel v petek, tako da lepo fino i dečki budete prije nazvali. Rešeno. Ak meni to do petka dojde, možda čak i počnem konačno delati. Ak se naspim kak čovek. Bilo bi ti vreme kad već počneš nekad delati, ne?